Ragira. Na makire mako ragira ri. Ukobsafa. Yes. Kuna do metago already and they're doing robust and aggressive business nowadays. Metago landscapers. Yes. Landscapers. You know the mass specialize it. Because you get delivery for almost anything. Na do abushi ni madeliver gira mundu nyama. Taru wakafa wa gukuri. Ugetia guku hauri. Nyagire tututhi. Ureherwo hari uri. Hagirwo eheu. Ehio. Na thufu wa wayo. Guku ya wakafa to ba ukerio ni thufu wayo. Iwabio hinde thufu. Hinde thufu. Wikiga vile kamwe. So, landscapers now they are making quite a kill. Tamuratore wito joki wa alpha plants. Ni moka waka mushi. We okona wiro cio ndungihota. Yes. Ukamwita. Amwita. Akwere haha ari. Ugita tiri haria. Tuwe haha. Tuchoke slope hawo. Slope mweno yu. Hana tuthondekere ka garden shed. Tukahande clasping plants. Iguru. Ciokio guo. You'll have a lot of greenery around here. Yes. Now those who are landscaping, they are very creative people. No, they are. You know, they are artistic people. And they've got to have a touch with nature. Yes. So now what you can are ega what you can mahada eka akumera. Yes. No now re. Ota izwere. Ni moe heido ikuraga kundu kuhana kuna. Yes. Ti mimera yothe ikuraga kundu guothe. Yes. Ni mamanya kwa mukima. You see? This universe is very unforgiving. Kwe mimera ya itanga. Kwe mimera ongetuo ringagiriria kundu irege na irege. Nerege. No na yo gicoko semwe na ciringi naguo karahu. Ito na emwe nao no iri maintenance. It are very cheap. Yes. Aga ne nugagira wareti. Kwe mimera nugagira wareti. Osa izuri atware mehangori. Netwa etoga seedling ka apple. Kare geire futi igiri. Mwere na matanya mako ni gagaciara apple. Yes. Aso tora ikiendio ciringi 40 mweri. Tukiane turi tuagira. Mukona cianyona mungitemeka mwendia thateri. Yes. Wa mbere kamumera ka apple atiendete mai mabwa ho. Ni kare araje. Na maido, kwaja maido. Mai mena thabuni. Kachoka karute sukari ko. Landscapers ni marora. Makona guku ri. Ni kwa micindano gu. Na micindano we hona emera. Na micindano we ori. Ndukami ona muthaiga na runda. Ho emera okiu abete. Euro no huo. Detengeraga. Nuona nyajo Kariaria. Yes. Ni kure kariaria ka darasa. Murera. Na kariaria ka runda. I know I've seen them both. Kariaria ka okurunda ri. It's very succulent. Na keka green keka red ga shade. Ke hona ge tuhua. Kariaria ga oko gutambarare ri. Ona gatiruta ga ihua. Overlooking the great Eastern bypass. Kau gati yona ihua. Mwalimu fahamu le. And you see Ruda na muthaiga these up marketplaces ri. Matihanda kariaria. Ka substitute rogiri. Quality fence. It's aesthetic, you know.
beauty kahanda gugu na ginya ni karatiri mo do ithuere no gatumania wi urenda gatumane he Saturday we he ya gutuhangirania gukomereria nigetha gatumane ati ona ngui ndingiingira ona nyekire landscape ni maroraga ona kuria uri mai ni marehagwo na gakari ga bunda yakura yekio renda ri ne ugutengeria he kanyeki kegetwo arabica yes arabica ni nyeki iho ona andu moka kuria iriri it's always green commenting tu moka kuria kare wona maruta iratu tunitaga carpet yes kana kanyeki kauri it's a very thirsty kind of V8 munyuire nigakundaga mai wega nikametagia na nikari mirimu tiena mirimu negacoke kiandwo ni muthwa yes very expensive grass arabica ona andu aingi magia miciiri mamba kuhanda ko uthia ku wakora ni kaigananie na tiri kajamu gatharekeirwo nginya ni termites koigua landscape akwira wo nyeki iho itagwo Zimbabwe na Zimbabwe ri ni tharo kanyiha ni cia mahiũ ni arabiki ono iko wina buriti miriaga no that very expensive grass itiriaga no Zimbabwe ono uga kwena mabura rucio rehe ngoima okore irite gicigo ndikuruta wira wa lawn mower yes iria gicigo kihinyo yes rehe rujekisia aicio Zimbabwe paspairam na wetima wetima ndu no guthia handu hena wetima ukarenga pieces igikea tuona nduhanda gworekagia thi ukethera miri Karabika kahanda strand ngona strand one kaiga no kaiga na toothpick gagathecererio kamwe ne tora mundu ku o wiki maita maya meri agikura tutavivi turia twakuririra oguo ithengerio ria yes riu atwirio na ndure gikiro kiuri akutha nyeki ino kasi ni ya thara ehithe ria remo ginya gutengerania nayo rihume ugithi uku ndarimo muro ni endaga riri ria wona time ri tukendia kuria muthaiga runda uguo muro ni agia inspiration yes wone nyeki wona atari kape na tumirangi tweho tuthaka muno yes tumirangi to uri wona ko urude na gita thururi wakahanda na uku membre gatwika yero na tikwaga kindu ndo turore ona mikawa mikawa ya kawaida tuigo jaha kiraburi kaikaranga okora riu ni urona andu thiini ni kareka nini no gitukora art cafe hiyo ndo tukoragwo na tutiricaga nasa tutiricaga yes kwe eto atia this metero twekira Christmas in mitarakwa ya itonga yes na mitarakwa ya itonga ri ya bataga in unison wabata worotete ke iguru naiga naine irugamite ka tieno ito muthia gicagi wiki imwe mugakora ni aingirie riko tumitara
Tuko tuona tuko tutemeirwo kanyeki ya karaoni. Tuko tubangitwo na raini ugo. Kako tuthite urunda kirara pool. Ye. Na Karen. Takura kwa jo keremi. No tuko gakagutho itawa. Gakagutho itawa haha rungu, gakamurekirwo kuma rungu. Icio necio environmental factors iria gaconsider. Riu ukikahanda kuria ri. Kagotherio tukuri. Gacoke karugamirwo ni cimbari. Ni kagonyoka. Ora tikugonyoka. Tunyamu tu tweroira no ruru muno. Gatikira futi igiri. Urara ciana ikarua. Natale kauma thi. Tumbitara ko tu kani uratuona. Ndio na tu mahuti matumanu wega. Matumanu mathiete mabatite straight. Na kahanda guna rurigi. Tigo thecereria. Kaigagirwo rurigi. You know go something by something go tukoragwo ri. You go thima muda something by something go tukoragwo. Ko uri. Kindu kiria wenda uhanda ikagacira gitari fujo. Ni kigwa. Rugo koi. Kwa itanga. Isi donga. Yes. Ciana hogwo. Ukora the whole loan. Muda wake wothe kuria raikara is actually piped. Wike tu guhetu nyamutu yo yago ogwo. Kigwe to gutha mai. Kathioruka mweno kana gutha mweno. Tukagutha taiko mi. Tukahora. Leu kuria tukoragwo ri. Ndaika icio 12 ya ikingi ya mai. You cannot fathom. Wenda kindu rahe mai maria wakamura indo. Na nikio tiraithi. Kuruta gitathuru. Wone mundu atigitie karwere handete itharu. Handa broccoli, cauliflower. Yes, turnips. When we with carrots, not with turnips. Turnips. Yes. Eggplant. Have vegetables you get ye. Kuhanda na oko mavito. Na famu. Wana kabisio mehete mai meto ginaite. Na iga na gudi yakana. No, he mimera enugagira wallet. Na mitegi itagwo jacaranda. Yes. Jacaranda egimenya. Mwina challenge. Na kiveti. It's very unforgiving. Aithe kure na ndigacanura mahua. Ikarage oguo. Jacaranda yendaga riri kundu irahandwo kuna driveway. Nigetha yacanura mahua ri no no ria wona thene maini maitikite driveway gari ikagira hau papo-ini. Jacaranda nayo ni enda warie. We kundu handaga i ona amianda ku na rugiri ri ukona yakura yakinya rugiri-ini ri igetunga na nja. Let me tell you mine. Mahua maitanga. Ndio na kwe Carolina ga kienyeji na gaitanga. Yes. Getagwo lantana. Onere getagwo lantana kamara. No ru he lantana hybrid. Yes. Gatire meigua. Izo ara na oko igua gukya yathi kuria ukaigua. Ona kayaba. Kayaba ne kairaga mundu. Kayaba ona rugogo ni gakararagia andu. Ria okuira oiko gwaja. Ona rugogo gatuikaga gakuraga gwa itangatu. Yes. Ni okahanda. Wathi wathondeka gwa utheca.
Eba iko vile mwana 49.